Sihlanganyele ngekufundza incwadzini yemahubo 100 verse 4 na verse 5. Emahubo 100 verses 4 na verse 5. Ngenani emasangweni akhe ngekubonga nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa. Mbongeni nitvumise libito lakhe ngoba simakatse muhle. Umsa wakhe uhlala umile kuze kube kunaphakatse naphakatse. Nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile titukulwane ngetitukulwane. Yes. Umusa wakhe kwetsembeka kwakhe. Nkulunkulu buhle bakhe asibuboni ngekwenda lokhu thine lesikufunako. Kunaletinye ticelo lengithi uma ngithandaza ngicela bese sengiphindze ngikhumbula liciniso lekuthi noma kungaba perfect kanganani kucela kwami, kepha ngisuke ngicela kumuntu lo perfect, lo meshanisa tonke tintfo ati align nalo mthandazo nalesicelo sami. Mina ngacela ngekubuka nangekuva kwami, kepha yena ubuka ngalokubandi kakhulu. Ake ngibekise, ucela imoto kumbe awusebenzi. uNkulunkulu angakupha uNkulunkulu, but uma ngingaphinze ngimcabange ukuthi ngeke akuphe ngoba utawubate petrol kusasa, ngoba lokukupha le moto itaba ifrustration mase ude petrol wekuyetha. uNkulunkulu kunetinto letinye lekungazuthi akafuni nato, kanzi uNkulunkulu ualigna everything kuthi kutaba lusido yini noma kutawugcina kuyiburden kuwe, kuyawugcina kungumthwalo, ugcine sewumcalekisa uNkulunkulu. LiBhayibheli ke likhuluma ngekwethembeka kwakhe, kungako thine kulokunye singambona ngathi akethembeki ngoba akasiphenduli njengekucela kwethu, kani God is faithful to himself. uNkulunkulu wethembekile kuye. Mangaba thembekile kuye, how more, kwasho insizwe endala babesibiya wathi how more, kanganani kimi mangabe kuye wethembekile, and kwethembeka kwakhe kusetitukulwaneni tonke phakathe naphakathe. Sibuke kuloyo uNkulunkulu loyo bathandekayo, sine nyalo tikhathi lesikuto tine ma gaps here and there, but sibuke uNkulunkulu who will be faithful throughout the generations. Tawubonakalisa uNkulunkulu kwethembeka kwakhe. Kunamagama ke evikini leliphele sathi sisebenzisa ligede lekuthumisa. Khona la embeleni lamagama mabili langathi angikhiya, langilelinye ligede lelikhona kubuya kwethu. Sathi sibuya enhlanganyelweni, sibuya ku fellowship yebazalwane, singena ngendumiso, sahlabelela sentalokwa nalokwa, hayi ukuthi besithi asendeni bese sesithuthela kulokunye, besisho ukuthi we are just registering ukuthi sesikhona, siyatibhalisa ukuthi akuhlale kugcotshiwe ukuthi sangena. Lamuhla ke kunale part lethi la kulo verse 4, kulo verse 4, ngenane emasangweni akhe ngekubonga
nasetibuyeni tendlu yakhe ngekuthumisa. Niyabona amagama lamabili, kubonga nekuthumisa. Kuphindze kugcizelele kuthiwe mbongeni nithumise libito lakhe. Kumbonga, thanksgiving. Leli gedeke lelinye lesibuya ngalo nguleli lekupha, nguleli lekunikela, nguleli lekubonga. Giving, thanksgiving. Thanks. Register your return through giving or through thanksgiving. Tugu ebutheni beliviki sivathi sekuvaliwe eOshuk eNgweni. Sengithini ke mangiticabangela ngithi hayi cha vele kumbe besitawule tayela sekuthiwa indlela seyijika le noma ngale ngimathamo noma kuphi ngimahamba ngathi yebo vele sengilelinye ligede lesitali sebenzisa lelinye iOshuk ivaliwe kambi ipraise ivaliwe ngala sesebenzisa iThanksgiving ngala. So lokuthi kuvaliwe ngala lokuthi asikho ngala akusho ukuthi akusangeneki. Kuvuliwe kuthiwa asingene ngendvumiso, singene ngekubonga, asibuye sijabulile sikhombisa kujabula kwethu kuNkulunkulu ngekumdumisa ngekuhlabelela, phindze sikhombisa kujabulela kubuya kwethu ngetipho, through sacrifice, through thanksgiving. Nalo ligede lamuhla mangabe bese ukwendile lokho mangabe awukakwendi noma ulungisela evikini lelitako noma ulungisela sikhathi lesiphila kuso, alihlale libovu leligede lekuthi uNkulunkulu wethu asati ukuthi kumele njalo, let us not cease to give thanks to him, to give thanks to him. Ngicela sesifunze kunaba ke kuZakhariya sahluko 6 verse 12. Let us learn from returning exiles. Kuna nasi isibonelo Zakhariya sahluko 6 asicale ku verse 10 sigcine ku verse 12. Tsatsa isiliva negolide kulabathunjiwe boHeldai na Tobiya na Jedaya labafike baphuma eBhabhiloni. Thatha isiliva kubani? Kulabe bathunjiwe. Labafikile. Uyabona sibayafika labantu khona lababuya khona. Futhi babuya ekuthunjweni. Kuthiwa akuthathwe isiliva nani negolide. Ithathwa kubani? Kubantu bebathunjiwe. Alisho ukuthi kulabe basele kulockdown, kulaba bebangathundwa, kuthiwa akuthathwe isiliva negolide kubantu bebasusiwe endzaweni yabo, kubantu lebe balahlekile, kubantu labe bacinzetelwe. uNkulunkulu welizulu umnikati wesiliva negolide uthi ngithathele kunabaya. Bebangakhala labantu bathi hawu uNkulunkulu uya understand simo sethu Nkosi sibuye eBhabhiloni akunalutho. Uthi uNkulunkulu kunesiliva negolide lapha engabe ibuyaphi. How could they have silver and gold from the land of captivity? Asilicethe futhi. Hamba ngalona lelo langa uye endlini yakaJosaya umsa waZefaniya, ubothatha lesiliva negolide wakhe ngayo umchele, bese ubeka inhloko yempristi lomkhulu Joshua umsa waJosadaki. Ufike umtshele ukuthi naku lokushiwo nguSimakadze longisomandla, uthi nangu umuntu lolibito lakhe nguligala, futhi uyawuhluma akhule
enzaweni yakhe akhe lithempeli laSimakadze. Yeah. La sikuyekele konke nje sinake liqiniso lekuthi this has to do with God. Tintfo taNkulunkulu ngumsebenzi waNkulunkulu. Lekumele bakwakhe ngale siliva nangale golide bekungasiso sicelo sebantfu. Ngike ngacabanga ngisengakahlolisisi kwekuyaphi kuthi kepha uNkulunkulu kukhona yini lapho acela khona noma uNkulunkulu uyakhomanda, uNkulunkulu uyatshela ngoba akachamuki. Uma ngachamuka ngekucela kungaba more like kusho ukuthi uyeswela uNkulunkulu, but makakhomanda kusho ukuthi uyathuma akaceli ngoba ungumnikati wako konke. Lo sewuyashintsha ke lo mnikelo walabantu ushintshiswa who God is. Ushintshiswa ukuthi ngubani lolothi abalethe isiliva negolide ngoba umuntu lokhomandwa lotshelwa uNkulunkulu ukuthi ngilethele ini ukuthatha ukuthi what a privilege. Angijime ngehla ngenyuka ngiyawufuna ngoba Simakadze futhi angifuni kuyikhuluma kulabanengi lendzaba bangaze bangovertake. Laba babuya ekuthunjweni bathi kuthi ngabe siva kahle ngoba bathi basekuthunjweni inhlito yabo beyingathunjwa kumdali. Inhlito yabo beyisolo ilangatelela uNkulunkulu netindo taSimakadze. Inhlito yabo beyisolo indlebe beyisolo ilalele ukuthi kwendekani ngetindo taNkulunkulu. Likhona inlithuba lesingalithola lekwenda lutho tsite silwendele uNkulunkulu wethu. Kuthiwa ke mase ufika ke lo mlayeto ngale ngceku yenkosi ngalo mprofeti ukuthi hamba ungithathele isiliva negolide ungithathele kunaba abantu naba beba representa the rest of the Jews. Wathi hamba ungithathele. Ngiyacabanga ukuthi bakhaya tikhotha bagqwala tikhotha bathi hey umdali sewusivulele avulekile masango kuvuleke lithuba lekuyawunikela kumdali. Nguloyo wakhuthuluta wayawufuna wathi mina nginanako la bekungekho ukucinzetela bekungena motivation bekungena zibanibani kepha nguloyo wathi let me respond to my God to this opportunity. Lithuba leli ngakavami ngesikhathi lamagede avaliwe bale ku captivity bekune minikelo le-seasonal. Bekuneminikelo yokuthi nyalo sikhathi sekuvuna, kuneminikelo yokuthi nyalo yi-first fruit. Ngesikhathi bale ku captivity bebangakhoni kuletha le minikelo kepha inhlito yabo beyisolo ibambile lemnikelo. Abazange bathi hayi naNkulunkulu wethu understand ukuthi vele ti simo asivumi. Bathi sitawulinza, we shall wait for the day. Kuze kuthi mzukwana sekuthiwa ke nyalo singaletha. Hayi siyawungena sigijima. Ngoba asendeli umuntu sendela uNkulunkulu wethu. Sendela uNkulunkulu wethu. Kungako leBhayibheli lithi uNkulunkulu uyamthanza kube uNkulunkulu bekangumuntu ochazekako ngabe singathi kuyamchaza kubona umuntu alethe umnikelo ajabulile angagongonyeki
lokuletha umnikelo ujabulile kusho ukuthi kugongonyeka empeleni kusho ukuthi kwangathi boasha bangete bangibona ngala mabangenca nje at least ngidawu kusho ukuthi hayi boasha bakangibona kodwa understandeka kunikela ugongonyekile ke lapho base bakubona boasha ubone asha jika lapha abuya ngakuthi eish bengisewengcile kusho ukuthi isifiso sakho inhlitiyo yakho ayikho lapho kepha kunikela ujabulile kusho ukuthi mawubona asha ukuthi nanga ukwengcile nanga ashona nendishi uyomela eminyango ukuthi zongishiya njani ngoba lapho ujabulile bathi ke kunalomunye umfana bayamnika 100 emalangeni bamnika 10 emalangeni ukuthi utawukhetha ke la tawunikela ngayo kumbe ngekwathi yathi naye ukuthi hayi uvuna lokutshalile asacabangele emncaneni bakhe ethi hayi utawunikela nga100 emalangeni sewuyesuka umshumayeli ukhotha leli verse lelithi uNkulunkulu unikela umuntu lo uthanza lo nikela jabulile wakhokha 10 emalangeni wafaka umntwana makambuda make ngaphandle unikele ngabalini nga10 emalangeni how 10 wathi yebo leni wathi hayi bengiplanile lo singawukhipha lo 100 kepha mangiva umshumayeli athi sinikela ngalo ojabula ngako ngase nami ngiva ngiyajabula mangikhokha 10 God loves a cheerful giver angeke ngithi inikela ngamalini kepha nje lo mntwana yena wajabula nga10 emalangeni uNkulunkulu kuyamjabulisa sento salabantu ngiyakholwa ukuthi kusento lesamjabulisa uNkulunkulu ukuthi empeleni beka testa tinhlitiyo tabo ukuthi batawuthini makafuna isiliva negolide ngabe batawukhomba simo icondition yabo noma batawukhomba kujabulela lithuba emazulu labanika lona na live la uNkulunkulu lethi wathi ke uNkulunkulu wakhipha icommand uNkulunkulu futhi le command uyathi uNkulunkulu akukho la kumgongonya khona ukuthi behlulekile noma bakehluleki kude la ncipha khona kude la shintsha khona bona bebathi nje ukuthi this is for our good akusiki ukuthi uNkulunkulu utawubenefita kepha bebathi ukuthi it is for their good. How do we define ourselves? Kuze ukuthi si responde singene ngaleli gede kumcoka kudati ukuthi sitibuka kanjani thina sitibuka kanjani angikwathi ukuthi utibuka kanjani ulapho la ukhona khona. How do you perceive yourself? Utibona njengalaba labajabulela lithuba noma one of these two? Wecala lengifuna sikhumbutane ngaye nguNawomi. Nawomi wathi uma abuyela eJerusalem endlini yesingwa mawufunza kuRuth sahluko 1 wathi makabuyela kubo verse 20-21 Nawomi wabuyela wathi hayi ningasangibiti ngabani nganawomi sengingimara uthi ngihambe ngaya kaMowabi ngihambe ngigcwele kepha uNkulunkulu I went out full but I come back empty. Lengikudwebele nganawomi akusiko kuba empty ngidwebele ku returner kuthi noma beka empty Nawomi wabuyela. Uyabona lokuthi mabambuka abantu bathi she is empty but I tell you Nawomi was loaded ngiko lokwamenda wabuyela. Futhi siyathi ukuthi wathi nje la ningangibiti ngaloku ngoba ngiyathi ukuthi anisangiboni njengalobe enjalo kuqala. But naku lengifisa kungacishi nginguNawomi nje ngi-empty nje but ngiyayathi indzawo yakho.
angathi bantwana basekhaya uyabona Timothy indzaba lethi khulunywako ngekuthi mina kwendeke lokhu ngelockdown kimi kwendeke lokhu ngelockdown kimi kwendeke lokhu ngelockdown but lokumcoka ukuthi Naomi you must know your position yadi indzawo yakho kwendekane kube Naomi abuyele endzaweni yakhe wahlunyeleliswa wesibili lengifuna ke sifunze sahluko ngaye nguJakobe encwadini ya Genesis sahluko 33 kusuka ku verse 8 Genesis sahluko 33 kuya ku verse number 11 Genesis 33 verse 8 to 11 Esau wambuda wathi usho kuthini ngato tonke leticumbi lebengihambe ngihlangana nato Jakobe waphendula wathi ngiconze ukuthi ngizuze umusa enkosini yami ngemukeleke kodwa Esau waphendula wathi cha mnakethu nami sengina lokunyenti digcinele wena lokolonako kube kwakakho yes Jakobe wathi cha mnakethu ngiyacela nangabe ngemukele umusa emehlweni akho semukele lesipho sami yes ngobe kimi kubona buso bakho kunjengekubona buso baNkulunkulu kakhulu nje ngobe nawe sewumukele kakhulu nje ngobe nawe sewungemukele ngemoya lomuhle ngicela usithathe lesipho lonikwa sona ngobe uNkulunkulu ube nemusa kimi wasimate wangipha konke lengikuthi ngako ngenxa yekuncenga kwaJakobe wagcina asemukele amen niyaliva leligedele bazalwane lehlukile lo mnikelo wakhona unenhlitiyo lehlukile la ngumuntu loticelelako uthi ngicela ungiphe lithuba lekubonga umusa waNkulunkulu ngicela ungiphe lithuba lekubonga umusa waNkulunkulu lo muntu lo niyakhumbula Jakobe mahamba ekhaya he was empty handed beka ngenalutho wahamba ekhaya angitsotsi wahamba ekhaya wathatha kuba litibulo wathatha netibusiso nango ahamba kepha masabuya when he returned he was a different man makabuya butsotsi bebhlutekile le makabuya ahlangana nemnakabo Esau uthi Esau hawu mnakethu kushoni lencumbi yemfuyo lengaka ishoni uthi Jakobe mina ngizuze umusa emehlweni kaNkulunkulu uNkulunkulu ungende nganotha eveni lekunzinza esikhatsini labe ungangibuka ungihawukele khona labe ngikhashane nelikhaya khona labe ngikhashane nemasima kithi kepha God made something makhona longakubala ukubone kimi ubokwathi ukuthi kuyabe kwendiwe uNkulunkulu ngoba simo besingavumi uthi ke Jakobe ngita leyo nhlitiyo mnakethu ngako mnakethu ngivumele uyambona lo muntu ukuthi mabuka Esau angimati noma kuthi nginathi bekakholwa yini beka sithombe saNkulunkulu but somehow
Jakobe ngekuthi cabanga ukuthi mncane wabuka lolo senior kunaye wathi ake ngifane ngicabange nangumuntu nangu njengaNkulunkulu ngifuna kubuyisela ngekuhlonipha ngekuthanza ngibuyisela umusa lengiwuzuzile esigangeni ngibuyisela umusa kaNkulunkulu. Esau uthi mnakethu mine angekude lengikweswele angidzinzi lutho mnakethu ngakho ke keep what you have. Jesu wethu nalamhla usho njalo ngiyakholwa Jesu wethu makade ikhulumela angasho njalo kuwe nami athi keep what you have. Lokhu kuhlola inhlitiyo lesinayo ngaye njengaloku bekuhlolwa yaJakobe kuthi Jakobe yini lekujabulisako. Are you excited to come through this gate of giving? Keep what you have. We are always tempted to keep what we have. Siyalingeka kugcina lesinako. Kepha Jakobe wathi ngiyaticelela ngicela kunikela. Ngicela kungena ngaleli gede leli. Ligede lekuthi kukhona lengukhiphile. Anginikeli ngenxa yesidzingo nginikeliswa injabulo ukuthi I am back to my place. Nginikela ngenhlitiyo yekuthi bongela hayi ukuthi lizulu lidzinga pende yini kufuna kupendwe emazulu kudzingeka umoya ioxygen eyitoba inengaphandle. Lord, I just want to give. Ngitangoza ngenhlitiyo yekuthi ngiyafuna kupha. No, please, say Jacob, if I have found favor in your eyes, accept this gift from me. Yemukela kubona buso bakho. Phela uNkulunkulu wethu noma singaboni buso bakhe physically onke malanga kepha siyathi ukuthi liso lakhe lisibukile ngithi. uNkulunkulu sibukene naye onke malanga imini nasebusuku. Uthi Jakobe this is a privilege lithuba lekumele lingangenci leli. Lithuba lelingangenci uyayikhumbula lengoma lethi Jesu Nkosi yekuthula mawubaba usala abanye ungangendluli nami. Jakobe ngathi bekasho njalo uthi Nkosi phela awusuwenza umnikelo wami. Ngitakuwe nginenhlitiyo akungigongonyi lokhu lenkwendako. Akungigongonyi lelenkwendako. Lo munye wekunene uba ne inkomo itala ematholela amabili kani ngazi ukuthi bese tigcwale kulele tilishumi sekufuneka kakhokhe yinye yetishumi. Sewuthi ke linye kulamathole inkomo yetishumi ekuhambeni kwemalanga lafa lelinye lithole. Wase ke sewuyalila wathi Nkosi yami uNkulunkulu lafa lelithole lakhe. Ngilo lebe ngilimakile ukuthi lithi ishumi. Kwasho bani mabafuyile. Angiyekele lapho. So kwangathi lo kwaNkulunkulu kungaba ngilolokuphila bazalwane. Kwangathi kungaba ngilolokuphila Jakobe uthi hayi noma ngabe bengimake nakele sekufile uthi kwaNkulunkulu but sengiyayishintsha lento kwaNkulunkulu ngilokuphila ngoba ngithole ithuba lekubona buso bakhe. Ngithole ithuba lekuphathwa ngumusa wakhe. Jakobe makale esigangeni niyakhumbula ukuthi tindo ta multiply imfuyo yakhe yanza. Why? Ngoba bekaNesibusiso saNkulunkulu. Ngakho ke masabuya ubuya uthi hayi khona akusilo likhono lemuntu leli lokuthi wanze kana ukulockdown lokuthi uphile kana ulockdown uthi kuyabe kwende eNkulunkulu.
kwakuhlatshelwa ingoma katheni kukhulu ya esikwenzelwe uNkulunkulu. Noma ngabe bekangethi akukhombisa uNkulunkulu ukuthi uthetheni wahlanganisa ini kepha yebazalwane kukhulu lesendelwe kona uNkulunkulu. Ngiko lokumele kuncibilikise inhlito yethu ukuthi ligede lekubonga ngitawulisebenzisa. May our return be registered in the gate of thanksgiving. Kubuya kwethu asitibhalise thine, lizulu alifakaze nesihogo sifakaze kuthi yathi lo muntu simbone bese siyamkhipha kule line lekubonga, but sesimbona sewusekhathi kulo. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Let us enter his courts with praise. Noma timo betehlukene kubantwana baka-Israyeli emaJuda maseBhabhiloni, kepha athakasela lithuba lekuvela ngesiliva negolide phambi kwaNkulunkulu. Sahluko lengicela ukuthi ifundzele sona Nehemiya sahluko 3. Kunemagama lapho bantfu batisetha ngekwema families, batisetha ngebungibo babo. Makubuyelwa bekwatiwa ukuthi tindlu atisekho endzaweni esimeni sato. Mloyo wabuyela athi mangibuyela ngifuna kuyawulungisa lokungasalungi. Kude lengidawuthi kuyangani lokhu kungalungi, luweleni lubonza kude lene magede ngoba phela sonke besingekho. I'm not going to point a finger. Kude lengidambuta kuthi lokhu konakele kuphi, konakeleleni lokhu abalungisileni, kepha ngiloyo wathi ngifuna kubuyela ngibuke ukuthi ngingabamba kuphi. Mawufunza lo sahluko 3 ukhanza labanye bebalungisa ngala, labanye bebavusa ngala, labanye bebakha ngala. Ake sibuye nalelo liso lelo bathandekayo. Ubuye uneliso lekubuka ukuthi yini lefuna kulungiswa, yini lefuna kwakhiwa, ngikuphi lapho kuvuta khona, ngikuphi lapho ngingalekelela ngingafaka sandla khona. Siyathi ukuthi libandla, it's not just a church building but itimpilo tebantfu. Ngikuphi lapho labanye bashayeke khona, ngikuphi lapho labanye balimale khona, ngikuphi lapho ngingafaka sandla sami khona, ngikuphi la kudzinga umthalazo khona, ngikuphi la kudzinga imali khona, ngikuphi la kudzinga kudla khona, ngikuphi la kudzinga amandla ami nenhlakanipho yami khona. Ngiloyo abuye athi angiteli kutawubukela ngoba side tihlwele endlini yasimakathi. Ngamunye wethu ngoba sititho emtimbeni wakhe, ngamunye wethu akatinake asitho emtimbeni waNkulunkulu. Kuthi ngilona ngiloyo une assignment, kukhona lekumele akutsinze, kukhona lekumele akunyathele, kukhona lekumele akuve, kukhona la kumele alekelele khona. Ngamunye wethu ekubuyeni kwethu bathandekayo, let us use the gate of giving today. Kungendeka ibhaskiti seyihambe nemnikelo wakho, kungendeka lo munye kumbe uthite hayi mina ngisalimele lithuba ngifisa silisebenzise naleli. Kungendeka lo munye athi sengilivile leliqiniso ngifuna kwenda umnikelo wedi kubonga, akugcine ukuthi ubhalise upledge. Ngifuna nje enhlitweni yakho utitshele ukuthi ngiyabuya next week, nami ngifuna kubuya nesiliva negolide. Ngiyathi sekulukhona ukuthola isiliva, ungabe sesowuyaleta inzabeni ngophi kusela ufafa ngophi lapho uthi hayi ngiyabuyela ngifuna kubuyela negolide singaze siboshwe. But ngikhuluma liqiniso bazalwane, asibuye kwangathi besimele lona lelithuba. Asibuye inhlito yethu ithi maye ngajabula makuthiwa, ngajabula akuzange kwangigongonya.
kepha ngajabula ngalithatha lelithuba bangakashintshi timemetelo tekuthi sekutakwendekani ngifuna kusebenzisa lithuba uNkulunkulu langiphe lona. My turn is now. Angifuni kumela lelinye ilanga, ngifuna ukuthi noma ngabe kungathiwa kuyavalwa kusasa ngithi ulayekile kuvalwe sengekhathi ngilisebenzisile ligede lekuthi bongela. Ekseni labanye bebaphethe inkukhu nalokwa ngathi kube besikhona ngabe siyayikhulula lenkukhu indize nje. Indize sathi ukuthi namhla sivike inkukhu sivike matuba akhona amajala akhona kubambe matuba netinyoni lapha kuke kutondiza nje sithi yebo singena emagcekeni akhe ya lo ngidiza kuyandiza hayi ramthuthu libele kakhulu ngcoye kahle. But ke amen lokungenteka abe na ramthuthu bazalwane, it's fine, stakujike etulu kutawubuya phansi na. Siyakhombisa nje ukuthi we are excited noma siyajikelana ngaye ramthuthu lelenye ke ithatha indizela ramthuthu sijikelane ngaye. We are excited kukhala ingulube bekushona ngale sibuyile siyangena, we get in through Thanksgiving. Singena ngalelo gate sibanga umsindo. Let heaven register and let the demons in hell register that you have returned. Ngisho sihogo asati lamhla ukuthi ubuyele. Register your return at the gate of Thanksgiving. Hallelujah. Mukhulu o Musa Bless your name, Lord. What a joy. Ngalelo langa Jacobe abona umnakabo emukela. Jesu uthi bomnakethu nabodzadze wethu ngulabenta inzando yababi. What a joy. Kuthi Jesu umnakethu lomkhulu emukele umnikelo wethu. Hayi ngoba nzinza, but we are just registering our return. Sijabulela kubuya. Oh yes, we thank you, Lord. You are God of restoration. You are God of rebuilding. Siyabonga kusipha Nkosi lithuba nenhlitiyo levumako kuthi singenda ngalokuphathekako. Thank you, Lord. Lesikwendile masingena, lesikwendako nanyalo Nkosi, nalesithi sisetawukwenda kube ngilokuphathekako kuthi ngabuyela. Ngajabula makuthiwa asiye endlini yasibakazi. We are registering our joy through thanksgiving in our hearts and through what you have blessed us with. Embeleni sibuyisela kuwe lo sende sabanako eveni lekuthunjwa during the time of captivity. Ngesikhathi letinye timo tivala netinto letinye tivaleka, kepha Nkosi sithi kuwe siyabonga ukuthi usende njengaJakobe wasihlumisa eveni lekulahleka, sahlume emoyeni, sahlume emphefumulweni, sahlume emnothweni, sahlume ebudlelwaneni. Mangabe khona Nkosi lokufile sijabuliswa ukuthi njenganawomi we are in the right position, a place of restoration, a place of rebuilding. Thank you for your special touch.
Thank you for your special revival. Akube lithumo kuwe msindisi wethu. Ngako konke lokudento lesikhombisa ngato inhlito yethu yekujabulela lithuba lesiphiwa kuwe. Manje nakuze kube phakade naphakade. Thank you for your blessing upon each one of your sons and daughters, the young and old. Thank you for extending your grace and mercy upon each one of us. Kuthi ngalamandla ngosilosphe wona sitawuhamba ngawo sikukhonde ngawo. Akube kuhle ebudzeni beliviki. May showers of your blessing be in abundance upon each and every one of yours. Timvu takho ngosilotatiko nato leti kwatiko. When you guide them, mawukhuluma nato indlebe yabo ingabi buthuthu. Nala kumele utsinze khona Nkosi, la kumele uvule khona, nala kumele uvale khona, siyabonga. Nkosi kude lo yawuba nemandla la ngacisha bengange wakho. Lo ngamelana nelihlelo lwakho ngempilo yalabo labange bakho. Akube lithumo kuwe Nkosi. Thank you, Lord, for touching those hearts and ministering healing and love forever and ever. Thank you for shining your face. Empilweni Nkosi yamunye nangamunye libachadwe ligama lakho manje kuze kube phakade. Let us give him praise and thanksgiving in the house for his